jaslicama. U jaslicama je spavaonica, igraonica, gegaonica, kakaonica i kakaonica. Sanja. Sanja. U vrtiću je igraonica, trčaonica, skakaonica i svađaonica. Luka? A u školi je učionica, a ne igraonica. Što je to učionica? Učionica je pisaonica, crtaonica, pjevaonica i brojaonica. I zato? Zato učionica ne može biti bla bla blaonica, klepetaonica, ni gavarionica. Sanja. A najmanje boksonica. Može jedino biti ozbiljaonica i veselionica. Ponekad malo pleskaonica. Digni se, Cinci, linci, linci, svina.